ay non be hewtoyi Madinatul Munawwara premier acte mo be wadi on tay on andi yimbe Madina ben hari be gomdinino be arino Makka be gomdini jongo nelaado kon say be nelaado ko welcome Madina nelaado on way arde bay Makka no sonjude be tay non be zif be yeten ko kambe burno marde jawdi depuis law don andi Allah nyino ka Qur'an inni faddaltukum ala alamin Allah nyino ka Qur'an suratu Baqara wonde mo burni al yahud e hawre tagore ne ko du wadi ko eta wo ko eta al yahud be do zif be commando to aduna hanyande Allah faala ko woni Allah hudino be kadi o wi'ino yani juude mabbe de wonino maghlula ko du wadi ko be mari jawdi wondi nafatabe be paaka e don hakono ayratabe ko laba ayratabe ko moƴƴi wonbe ben non Europe ma America no andi ko moni ko halde fi zif be ben tay ko kambe jogi jawdi di Madina be jogi no koloyro kambe be do zif be be andi yimbe Madina be naati duma yati dina be bloki tay koloyro non ko dun tu wona no gollirede Madina fop enen fala ben jasugol forage ji ma jasangol yimbe ben kolonji jento den do joni koloyro woturu wodi Madina o do zifujo ko suwa si julbe be yahi o inda be jogata madum o so yeya be ndiyan am pri sattudo moƴƴa nelaado sallallahu alaihi wasallam ay betini dum do be maki man yastari bi'r Roma wa lahul janna ko hombo sodanta en du koloyro wi'etendu Roma haramo mari aljanna o be yo mari koloyro yani aljanna o andi non koloyro ka aljanna dum e wata sifade parce que yewtinane aljanna on nelaado maki ko wawda miijagol wo a miijata ko ha hattinaado aljanna o labirano ko ya miijo ha tawasi wa hewtude ko du wadita essayu déjà miijagol be wi nyande Allah gayno tagugol aljanna on o nodduno malaika be gonno be arbe ndara andi aljanna on wona kun fayakun Allah gollirimo na innugol aljanna wonu o wona ko Allah tigi yahi o ƴetti bawde makko den juude makko den o moƴƴini aljanna kanko woni ingénieur jon kanko woni maçon jon non andite ko Allah darni ko way o noddi malaika be ari be yi aljanna on Allah wi ko dum e inde be jonnata aljanna be inni kambe be anda hay fus be wata décrire parce que no hecci hakkille mabbe den on say Allah dali o noddiri o do aljanna joni non nelaado maki ko hombo sodanta ndudo koloyru haramo mari aljanna senna Usmani be maki ko kambe be yaybe sodi koloyru dum joni zifbe o yataw yeeydo koloyru dum on o sattini prix on fita be sodu joni ko yeyeteno 1 million on dum ko telen 15 million ma 20 million senna Usmani baytum be faala weltinde nelaado be triple be beydi prix on fi sodugol koloyru dum be sodi koloyru dum nelaado sallallahu alaihi wasallam maki Allah o kaybe aljanna sabu ndudo koloyru kon non kambe be wadi kambe julbe ben be yeddali be anyanali al yahuda ben be ndi joni julbe ben jogay nyallal onon al yahuda ben aron jogo nyalla ko dum doni l'islam na ya yotto wadada ko tanke da way munyo ya akhi Allah yobete naam dum o tawa bural mabbe sodugol ndudo koloyru filama wonde masenna Usman radiyallahu ta'ala anhu be hersayno moƴƴa nelaado nyande go tayno toli e wano koloyru madum be jutoli do e place tay busal mabbe ngal no yaltiti seeda on say senna Abubakar naati andi non kambe senna Abubakar ko be esirabe nelaado acciti don busal mabbe ngal yaltiti don be fanki jon non ko be esirabe nene Aisha andi sonnajo sino mari hakkilo observe ay fiji din sonnajo na ya duddin diskitugol modima halaji din observe landoroda doyi a famay on fami be do kambe tay be observe be yinelaado min minaki senna Umar naati nelaado sanzali busal mabbe ngal jonno nelaado no jombani senna Abubakar hibe jombani senna Usman yani sibe jombani senna Umar senna Usman nato itun andi ko troisième personne onni senna Usman nato itun nelaado mobiti moƴƴa be fixi do mom be sumi busal mabbe ngal be toli moƴƴa après nyana shalande be nelaado be ngannati do senna Abubakar no moƴƴintinaki senna Umar naati o moƴƴintinaki pourquoi senna Usman naati to go moƴƴintinike pourtant que siko esira yagal don jombani be do dido no nelaado maki ala astahyi bi rajulin yastahyi minhu al malaika e maki Aisha mi hersata neddo mo tay malaika be ndoga hersay tay senna Usman be hersay no hata he malaika be hersay be inni senna Usman hakke ko be hersay no kon be ndara tano haysi be naati lotagol be ndara tano hakkunde wuddu mabbe dum e koppi mabbe din do be wattano gite mabbe den non be ndara tano de be wi de pinyande be fonti jungo mabbe gon be salmini nelaado be fodi be wonde mabbe naati julbe be maki hanyande kabe maka no hadis don kambe senna Usman be maki jungo mabbe gongo hewtaali farju mabbe ngo memali hakkunde wuddu mabbe don e koppi din sabu teddingol nelaado sallallahu alaihi wasallam ko be salmodiri kon be nelaado be jonni be wonde mabbe woni julbe tay malaika be ndoga be hersayno senna Usman dare buranga Allah subhanahu wa ta'ala o kibedo naam nelaado maki hadis selludo
ɓe maki man dakhala aljannata faqad dakhala dara usman ɓe maki kala natuɗo ka aljanna haray o naati ka galle usman, yani o reway ka galle usman. O andi ɓe walantaki se nato e aljanna ka ɓe maki kala natuɗo aljanna haray o naati e galle usman ɗe walla o reway ka galle usman. Fi hon ɗum ɓe sodino ɗe ka aduna ɗo, ɓe sodino ɗe ka aduna ɗo. On andi ko ɗum ɓe sahabaɓe mo kala Allah no waɗani ɗum ko waɗana oya. Senna Abubakar en e wiuno ɓe ɓuri fof iman. Senna Umar wiɗen Allah tawtayno ɓe ka Qur'an, wiɗen Allah no waɗi ɓe kamɓe sendidiri gonga e fenande ɗe ɗo mofte. Awa wiuɗen financement on joginoɓe won yani wonnoɓe opérateur économique islam on ko ɓeɗo Seydina Usman radiallahu ta'ala anhu. Nam ñande go ɓe fokkiti jihad tawi ko jihadi sofundi moƴƴa teñañata julɓe ɓen no dowa yaade gere arme fus ala. Nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam ɓe nodditi jama on ka julirde ɓe maki man yujahizu jaysal usra walahul janna. Hande ka wonɗen ɗo o arme men on no fokkiti geru sattuɗo hulɓiniɗo iɗen attaquede e mara arme hay hunde ɗen besoin ni arme hande kombo wawata arma ngol ɗen arme men ɗen. Nden ñande senna Aboubacrin ɓe yahi ɓe addoye jawdi ko ɓe mari kon fop. Woɓɓe wi ɓe yeƴƴiti ɓe ndaari kotani ɓeygu maɓɓe ɗin tawi ko kanŋe ɓe itti kotani ɓeygu maɓɓe ɗin ko senna Aboubacry wonde wolde tawgo na senna Ousmane, ɓe andi ko senna Ousmane wonɗen. Ɓe addi fop kala ko ɓe jogi. Senna Umar yehi fecci jawdi maɓɓe ndin e tumbo addi, kono tawi ɗum ɗo fof yonata. Amma senna Ousmane ɓe wi ɓe arno ɓe addi geleɗi 500. Woɓɓe wi no ɓuri. Ɓe addi tawi kamɓe senna Ousmane ko ɓe addi ko no ɓuri hedditiɓɓe fop ko addi ko, yani si kamɓe tun ko maɓɓe kon waɗama feere ɓe sahabaɓe fop ko addi ko waɗama feere tawa senna Ousmane no ɓuri. Nela on laari tawi ɗum ɗo no ɗuuɗi, kono ha joni ɓe besoin ni ɓe ɓeydi landagol man yujahizu jaysal usra. Ɓe inni senna Ousmane ɓe ndaari ka ɓernde maɓɓe tawi ha joni nelaɗo no mankira goɗɗum no manki. Ɓe miiji ko honno ɓe wata ɓeydirgol ɗo fiyo nelaɗo welto. Ɓe yehi ɓe dubloy kadi ko ɓe adduno kon. Nelaɗo ndaari ɗum ɗo ɓe ƴetti ko ɓe addi kon ɓe fuɗɗi waylitugol. Ɓe welti nelaɗo moosi ha yeeso maɓɓe ngon jalbi ɗon andi nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam si ɓe weltinoke ɓe inni yeeso maɓɓe ngon ayiyano wara ngo jalbiri wa lewru sallallahu alaihi wa sallam. Nelaɗo welti ɓe maaki hon ɗum ɓe maaki ma darra Usman ma fa'ala ba'da al-yawm. Ɓe maaki ittude hande Usmana ko waɗi kon simo faala o golla e kala ko o faala hay e hunde lorratamo aduna, yani watta ko mettata Allah aduna. Woɓɓe wi ko Allah immini Jibril yo ar yewto nelaɗo, yo nelaɗo yewto Usman ittude hande ɓe gollu kala ko ɓe faala if alma shi'it. A gollata ko mettata Allah sabu nden ñande ko zetto mo waɗa non Allah. Woɓɓe wi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam nden ñande jemma on fop hiɓe torade Allah ɓe maka allahumma inni qad raditu an Usman allahumma arda anhu. Allah min mi weltori Usman, mi torike ma weltoro Usman. Jon non wonoyi ñande go gere premier guerre fokkita ɗon yawgol Badr. On andi gereji ɗi julɓe ɓen waɗi ɗin fop ko o ɗowni premier guerre hakkunde julɓe ɓen e heferaɓe ñande Badr. Tawno ɓen ɗon kadi fop nden ñande julɓe ɓen Allah garanti sanoɓe ɓe naata e aljanna. Jon non ko ɗo wano yimɓe shi'aɓe ma woɓɓe go arata inna senna Ousmane tawno ka ɗon nden ñande ko gonga ɓe yahano Badr, kono ko honno ɓe yaha ko question on non. Ɓeygu maɓɓe o moñoɗe nelaɗo no okki ɓe ɗo tawi nden ñande himo nawni Ruqayya, himo nawni nawnare nde accatamo. Nelaɗo maaki en fuu worɓe ɓen fof wata yaltude Madina yaha gere ɗen. An Usmana ɓay ɓeygu ma no nawni wonu hiɓɓo makko par ce que ko paykoye tun jogi ɗon walla ara hay paykoye ala. Si o falama goɗɗum ala ko wallitomo ko geɗal nelaɗo no yiɗi ɓiɗɗo mum won no yurmeɓe ɓeni senna Usmane won ɗon an wonu hiɓɓo ɓeygu ma. Nelaɗo seni ɓe waɗo e geron jihadi ndi Badr ɓe arti Allah siñani yawnoɓen fop aljanna. Woɓɓe lando e nelaɗo est ce que Ousmane tawete en arɓe en ɗon. Nelaɗo maki ko min yiltimo, yani ko yiltanino kon himo ton par ce que ɓernde makko nden no ton. Artugol ɓe tawi ɓiɗɗo maɓɓe on feƴƴini ɓeɗo wiyeteɗo Ruqayya ɓiɗɗo nelaɗon ɓeygu senna Ousmane ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam waɗi. Ɓe ƴetti ɓiɗɗo maɓɓe go kadi wiyeteɗo ɗon Ummu Kulthum ɓe okki senna Ousmane ɓe remplacani ɓe feƴƴin ɗon. Nagigol watta ɗum si goɗɗo jombanima ɓiɗɗo ma on feƴƴini tun a ƴetti goɗɗo a remplacanimo ko par ce que ɗa yiɗimo, ɗa yiɗi ko esirɗon kon. Ko ɗum wasi ɓe jamma Zunnurayn jon annoraji ɗiɗi kamɓe senna Ousmane wondema ha hande fillaka ka goɗɗo hay e goto jombi ɓiɓɓe ɗiɗo annabajo sina senna Ousmane kamɓe tun Allah okki ɗum. Nam oɗo kadi Ummu Kulthum ko Allah watta kon o feƴƴinno ado senna Ousmane ado nelaɗo.
ɓayo feƴƴini nelaɗo maki wallahi Usman simiɗo marno ɓiɗɗo tammo fewdiɗo mi wakkitanomo ko ɗo hatti giggol ɓe maki simiɗo marno jiwo tammo fewdiɗo mi wakkitanomo jomba kadi kono tawi ɓe ala senna Usman radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu iɗon andi ɓayi ɗeɗo gere feƴƴi ɗe wiyeteɗe ɗo Badr nelaɗo ƴettuno sahaba ɓen fop ɓe maki ɓe hoyɗi hiɓe natoye Makka hiɓe wango ɓe wadde umra yoɓe yawɓe waɗo ya umra o Makka ɓe ari haka wiyeteɗon Hudaybiya natirgal ngal Makka heferaɓe Makka ari sakkiɓe ɗon ɓen non nattaga andita guerre no feƴƴi tun hakkude maɓɓe Uhud Badr e Uhud ɗum no feƴƴi tun ɓe wi Muhammad sabu guerɗe waɗɗen ɗen a natata ɗo fes a natta Makka jon non sahaba ɓen tawi kamɓe koɓe yahi yahowo umra naɓorta arme a naɓorta guere ko armoye gokkuyniɓe naɓori anka koɓe hewitora ka lawol nafi yawɓe waɗugol guere wono e ɗon ɓay ɓe wi ɓe natata ɓe sakki keɓe nelaɗo maki joni ko négociation wona waɗede heferaɓe Makka ɓe wi probléme ala ɓe wakkili waɗugol négociation ɓe wi nelaɗo daari tawi no faala nulde goɗɗo komɓe watta médiateur andirton ɗum fof ko yoton hande médiation goɗɗo no immine ko nelaɗo en sinci ɗum musidɓe julɓe ko ɗum minni on hey kala ko yiwɗen ka aduna ɗo ko l'islam ƴetta siɗa faala jaɓɓu sa faala accu ko angal tun famugol me mi yetton hunde wotere depuis nelaɗo yepi annabi Adam ha hewti annabi Isa alayhi salam ko million ji duuɓi feƴƴi nelaɗo maki hakkude amin e dargal ngal no fota sa ƴetti ñallal ngal fo yani wa fewdo ka alansara heɓi futoro hakkude futoro e alansara hara ittude subaka ko ɗon ñallal aduna on fuɗɗino so ɓe taw million ji duuɓi feƴƴi kono ha hande ɓen feƴƴinoɓe fop ɓe hoore gandal maɓɓe woɓɓe maɓɓe heɓayno 500 ans duuɓi ha hande ɓe moƴƴinali vélo ɓe moƴƴinali ampoule ɓe moƴƴinali avion ɓe moƴƴi ɗon andi ko fi honɗum ko fi honɗum ɓe heɓano duuɓi ɓuuri en enen ɓe marno dole ɓuuri en kono ɓe wawali moƴƴinde vélo woturu ɓe wawali moƴƴinde ampoule hay e goto enen en ari e mara duuɓi moƴƴa e mara dole moƴƴa kono technologie on ari hande moƴƴini piiji ɗin fop internet yalti ko par ce que kaka Qur'ana ƴetta hari Qur'ana on arali fewdo ɓeya ko ɗum honno ɓe moƴƴina ɗum ko yoton scientifique ɓe no yalta ɗo fop kaka Qur'ana ɓe ƴetti kono enen julɓe ɓen en jangali en iwtiri ɓawa maɓɓe kamɓe ɓe ƴetti Qur'an on ɓe daari ɓe tawi kala ko ɓe faala kon ɓe ƴettay kala ko ɓe faalaka kon ɓe accay ɗon on faami mi jonnayo mital gotal pet fiyen fino artiren ka wonen fitu yen andu l'islam on kanko mari valeur jange sura rabbiɗuɗo ka yewteten ɗon Allah daali alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil joma gande ɓen foppe wi ko ɗo ɓe ƴetti ko ɓe moƴƴiniri kaaƴe yiite yani ko wona kon ferede hande aduna on ko ɗo ɓe jangi fi ɗum ɓe wi alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil ɓe andi ɓe ɗo parce que raɓɓe woni falaka ƴettugol tan mon o yaltinange sise on ɓe inni Allah sifi ɗo fi yimɓe ɓe wanno guerre hakkunde makko e muɗum ɗum ko ɓe yimɓe haba sarno ɓe ni lance e suudu kaba ɗum yimɓe yani scientifique ɓe ɓenni ndaren ko laawol holngol Allah rewno fi termingol ɓe ɗo rewelngol ɗo laawol fi haɓidugol e ayɓe men ɓen ɓe ndaari ɓe tawi ko Allah utilise uno ɓe Allah yewti wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil ndaare migje ɗe ɓe moƴƴini ɗen no wawi wa colli ɗi Allah sifi ɗin tayran ababil Allah wi mi wurti e maɓɓe colli groupe aji si ɓe yaade guerre ko migo hoyɓe imminta migo e fanɗu koye ka hara koye fanɗi koye yaade Allah daali tarmihim bi hijaratin min sijil no fiɗaɓe kaaƴe wondude e yiite tawi sondu kala no maɗɗi kaƴum no tambi kaƴum ɓe moƴƴiniri ɗon bo migo e koye wona e dow koye fero kaaƴe nam ɓe lanca kala ko ɓe faala ko ɗo ɓe ƴetti ɗum ɓe yahi ɓe moƴƴini ɗin piiji awa ko ɗum mi inni on ko kala ko jam kala ko yiwɗen kaduna ɗo ko sen exploiti ka ɓurade seɗes kono kamɓe ɓe andi ko nder toon ɓe itti Allah hay nokku kaɓe ƴetti sina ɗon joni noon naam Seydina Usman radiallahu taala anhu nelaɗo ɓe immini ɓe faala e minde médiateur ay ɓe hewti Makka ɓe sakkike ɓe joni komɓe watta médiateur hakkude maɓɓe heferaɓe ɓen ɓe faala e minde Seydina Umar maki min komi neɗɗo ñaaɗuɗo simi yahi min haɓoyay par ce que so ɓe woli ko mettatalan no gasa mi ronkoye anditugol ko ono nelaɗo immini lam ɓenni immine Seydina Usman yimɓe ɓen no yiɗimo ɓuura siyankoɓe ɓen no yiɗimo ɓayle ɓe immini Seydina Usman ɓe yaw Makka no heferaɓe yiirno Seydina Usman ɓe inni oɗo ko addimo kon ko faalede négociation on sayi ɓe joƴini Seydina Usman posani ɓe ko nelaɗo maki ko minen komin ari ko waɗugol umra min faala yon accu men naata min waɗa umra on hara en haɓali heferaɓe inni joni min waɗata ɗum fes hikka on natta joni noon ɗe wawi trouvugol solution joni habbo men e nder balɗe trouve solution on Seydina Usman woni toon habbi seeɗa e nder ko ɓe woni Makka kon nouvelle go ari ka nelaɗo en woni ga ka natirgal Makka wondema Seydina Usman warama Allahu akbar ɓe wi utila Usman warama